Veseljačenje z mamo Manko. Ker ste vi tako želeli. Naravnost iz Razbor na Dolenjskem. Sem šla zanč s taksijem v mestu, in sem se usedla zadaj, kakšen predsednik, ne, in mi je bilo malo dolg cajt, pa sem se hotela pogovarjati s taksistom, zato sem ga takole nalahno potrepljala po ramenih, ker nisem vedela, kako mu je ime, ne, ta Sixt je pa zavpil in zgubil nadzor nad avtomobilom, skoraj je trčil v avtobus, ampak se je v zadnjem momentu izmaknil in zapeljal na pločnik in se zaustavil in je par centimetrov od izložbe ene štacune, ne, in za en trenutek smo bila oba tiho, samo gledala smo vsak pred sabo in globoko dihala, no pol je pa taksist prvi spregovoril in je rekel: "Lejte, gospa Manka, nikdar več ne počnite tega, ne trapljajte me po ramenih, na smrt ste me prestrašili." Pa sem se mu upravičila in sem rekla: "Oprostite, ampak nisem vedela, da vas bo mečkeno tapkanje po ramenih tako prestrašilo, ne." Taksist mi je pa odgovoril in rekel: "Oprostite, v resnici ne ste vi nič krivi, ampak danes je moj prvi dan, da vozim kakor taksist. Zadnjih 25 let sem vozil pogrebni avto." Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na Veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko so Trisa prikolice. Tale naša, skozi za mano hod, kakor je na parkolca. In kamor ne morem iti. Avtomobilske, gozdarske ali pa traktorske parkolce. Ni da ni. Trisa.si.